kemari anak gua letik tapi jajan baik ya cengeng pecat baik waing mana yang buka emak dia nama kos kumanya jadi akam ya mau yuk kos kumanya andahan jadi akam setan muka tugar ada sase nonogar aing tae woi gandeng sianya nonogar aing lu kieu jadi anak buah aing cocok tuh nya hah teu cocok pasti para beki buah amat aing sianya nonogar aingnya edan woi tae gerak bana tuh turun kalau bakal mati sama lo baja sampun ampun woi bunglon hasil yang naon sih goblok Di mana sih? mah tadi kali tuh geus bolak-balik baik kulalang kuliling baik seboga sungut henteu hah nanti ditanya teh ya jojong baik gila pun teh sungut Maaf. malah kabur jog nih yang undang seberapa duit 1.500. Dia berapa? Tolong. Hai atuh kan lagi ngain kau tangan 1.000 doang. Ya udah nggak balik kena 1.500 untung gope. Nana Sia. 5.000 Gede amat ya. sih mau eta tuh tisu Henteu. aing ge palamun daang di situ ke balepotan kumaha Minta nyusutna berapa kasihannya? Atuh aing ge teu mawa. Emang di ditu eueuh aing ada isuk-isuk ketemu jelema edan aing mah kedige dengan anak buah lain jelema edan apa biasa aing kumaha tuh ieu Ih, kebela meuli di jalan aja. duit mana Ayo. nak dari mana kamu ini habis dari main ulin baik Anak jadi bawa mau undangan. isin aing mau bunda pengen ikut kondangan ai hayang lah isin mawa nage mau budak kaos kieu mah mending cokotkeun tisu bae ge ka imah Heeh tah, bener kita nyokot Ya. itu baik ka imah. amun teu daek dorhaka sia ka kolot Aja dah. ih aing hayang ilu undangan malah dititah tukang sep bager menaknya gurunya ditungguan di dia ku bundanya Tang Lila Untung tuh boga anak lagi nih udah kembali kita mah. heeh itu ge rajin anak aing mah tungguan lagi dia lah Heeh. nah aing ilu undangan ge nah ih mal dititah sia amat punya aing jadi anak aduh mana-mana aing jadi mana titah deui kuing mau yuk tisu yuk ini nih boy kudu ka imah aja capean kantongan tinggal turun ini balik makan dulu kabel amat sama kain Sabar atuh sama ke anaknya kejam jasa. tuh besi kaberangan ya panas Kebatur bisa ngebes kita. Sabaran. Bunda Tuh, anak sia. mana nak nih Kabel amat kita nyokot Bagi eta dua ya. doang. Ge. ya kita ini dua Nuhun ya. kamu pulang sana pulang ulin bae Oke. awas tong bandel ya kita balik ih ulin deh Aing mah rek daang loba di ditu ti. Namun di mata kejo. aing pan aing bawa tisu kudu seubeut di ditu maredan sebuah sopan santun ke dibenga nanya ke naon Aing dek kantongan cau sel.
Ya awi taikeun rapi deh kau geus diberesan ge. Baru lah deh lah. Rapi. Nah, liyo. Woi, pulang liyo. Woi, haram. Mulai aing. Pulang jelema. Buset dah. Kunaon liyo? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siap kunaon sih? Waduh, bahaya. Pak Ji, ayo tuh Pak Ji. Aduh. Pak Ji. Aduh, lari Bang Rem. Tuh. Nah, daripada ayo kita balik nih. Ulin. Kemana ya? Bosan aing. Woi, pan. Pantarawan aing masih yang muda-muda aing tak? Yang nopi. Udah nggak kuat Pak Ji. Aduh. Aduh. Aduh, pan. Aduh, apa kebelan jomblo ya? Kebelan jomblo. Kebelan janda. Aduh, aing mah baik. Wah, aing mah beres ya. Duh, pan, tolong tekan. Haji, kita kebenaran. Sepanjang jalan ieu. Ayo, tadi ieu tadi. Aduh. Pan, tulungan aing. Aing udah tah. Ceklan. Kunaon sih? Pak Ji. Ceklan. Aduh, aing sieun jasa ieu. Ceklan. Eling. Woi, cia eling. Pak Haji, ieu kunaon sih? Pak Ji, ayo tuh Pak Ji. Woi, muji sia muji. Pak Ji. Itu nyawa aing ge lul. Aing udah tadi. Datang ngaraba-raba awak aing bae. Aduh, Pak Ji. Ayo. kunaon sih? Ayo. Nyawa teh sia. Udah kuat Pak Ji. Nah sih. Udah sampai yang jadi super saya ya. Pak Ji. Apa gara-gara pakai tisu anu aing nimut teh nya? Naon? Tisu. Oh, Pak Ji. Aduh, maksudnya naon sih? Tisu. Eta, pencak bunda aing. Aing ditanya ke tisu di imah. Terus aing males kayak mana yang geus aing mau di jalan tah tisu tah aya di jalan. Terus aing bere ka aing. Waduh. Pak Ji. Ayo Pak Ji. Pak Ji. Ayo tuh udah gak kuat Pak Ji. Terus tisuna mana, Pan? Aing penasaran. Ya, tuh Pak Ji di kantongan mana? Coba lu, tahanan. Aing nyokot. Ayo, Pak Ji. Cicing. Pak Ji. Jangan nyokot tah. Ayo. Pak Ji. Pak Ji. Eta mau boga bunda aing. Tuh, boga nopi tuh coba cokot deui. Lul. Coba periksa. Periksa, Lul. Oh, soalnya diberi duduana. Oh, gerak Lul. Cokot. Gerak, Lul. Pak Ji. Ayo, rambet. Pak Ji. Pak Ji ayo Pak Ji. Oh, ayo Pak Ji. Dia. Wah, asana pernah nyaho ya aing tisu. Tisu paranti. Birahi nyaon teh geus ya? Sangai. Sangai. Waduh. Tengah ho. Nah, kamar mandi. Kusia bawa. Papa kana. Enggeus pokoknya bawa kusia ke kamar mandi. Terus keluarkeun kusia. Hah? Keluarkeun. Gerak. Ya kan bawa aja. Bawa atuh. Pak Ji. Gerak tarik ke ditu ke kamar mandi. Geus tangguhan urang di dia. Gitu aja. Banget sih ya. Hah? Pan, bisa ente siap ngaluarkeun na? Tanya Pak Ji. Jagona siap. Ayo. Siap. Yuk. Semoga beres. Ya udah hidung ngintip, ngecicing. Pada gitu. Set. Percaya guru jag.
Oh gitu kas. Iya. Wih, nanti bak segala. Woi, lalaunan pan. Bak katendang itu telepon ke beres. Alhamdulillah. Kumapan beres. Pak Haji lancar. Nang gandeng doang je. Tulungan